İşte sana fırsat kertenkele. Eğer güvercini kurtarırsan cezaevindeki tüm işlerden bir hafta boyunca muaf olup yan gelip yatacaksın. Şayet kurtaramazsan sana hücre cezası. Evet kertenkele. Var mısın? Tamam, varım. Vay be, örümcek adam gibisin maşallah. Tebrik ederim kertenkele. Hem iddiayı kazandın hem de sevap kazandın. Ama hücreyi hak ettin. Hücre mi? Gayet tabii. Götür şunu. آخه تفلکش گیری افتاده این شرط بندی به تنهایی ایرادی نداره به شرط که تبدیل به قمار نشه. پس شما گفتی که میتونه از این دیوار بری بالا بدون نردبان. خب آره. پس ما در حضور این دوستان شرط بندی میکنیم که اگر شما تونستی از این دیوار بری بالا 1 هفته مرخصی از کار زندان و اگه نتونستی 1 هفته انفرادی. چطوره؟ بله هستم. بفرمید شروع ولی کنید. من بایسته ماشاءالله جالسة فوق أورامر بارت يعني أنا براي سبايدر مان دي ما شاء الله ها قربون شما. هم شرط بردی هم یه کار ثواب کردی. ببرش انفرادی. انفرادی شوخی میکنید؟ نه خیر. انفرادی برای اینه که عادت زشت از دیوار بالا رفتن از سرت بیفته، مخصوصا از دیوار زندان. ای بی معرفت. نه من زیر قولم نزدم. میتونی 1 هفته استراحت مطلق بکنی منتها تو انفرادی. سرسرانه زیاد برجامت هم رد شده. حالا مهمون مایی. برو تو. برو تو دیگه. Ne yapıyorsun sen? İntihar mı ediyorsun? Seni ilgilendirmez. Ulan müsaade etmem. چیکار داری تو؟ به کارت برس. تو داری خودکشی میکنی. گفتم چیزی نیست ندید بگی. شیشه رو بزن کنار بذارش کنار. نمیگم کاری نمیخوام بکنم. برو دنبال کارت. برو فوتبالت ببین. که با خیال راحت بری خودکشی دو کنی. ناشاک بدبخت. من به خاطر خودت میگم خودکشی گناهه. دستم برید. تو Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ya.
سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. Ört kızını ört. Hocayı da günaha sokacaksın. Abla ne yapıyorsun? Hanımefendiciğim lütfen ama bizi böyle şeyler günaha sokmaz efendim. Muhakkak öyledir hocam ama saygılı da olmak lazım değil mi? Abla ben saygı... بله دیگه حالا اون مشکلی سرشو بخوره وامونده دست بزنم داشت آج آقا استغفر الله ربی و اتوب الله توب علی عجب آدمایی پیدا میشن. بله حاج آقا همیشه خدا تن و بدن فائزم کبود و سیاه فائزه من اون کبودی رو نشونه حاج آقا بده وا ماما نمیشه من آخه اجازه بده شما قرار نبود که این حاج آقا انسان بسیار بزرگوار و با تقوایی ام قدش بدونید الحمدلله. الهی که من یقین بدونید که اجازه امام دست شماست عزیز دل برادر. ما همین پشتتونیم حاج آقا تشریف بیاریم پیش ما صاحب تشریف باشید حتما خدمت میرسیم ان شاء الله. آقا سلام علیکم. به به آخوند جدید سلام علیکم. کارش نداشته باش آقا جواد کاریش ندارم با بنده جواد دلانگیز هستم مخلصشون. بسیار خوشبختم از دیدار شما. از قیافت معلومه. الان از تهران رسیدی؟ به چه مربوطه مگه تو شوهرشی میپرسی بده من سایت که واسط بیارم. لازم نکرده مگه خودمون چلاقی بیا بریم فائزه ببخشید حاج آقا خداحافظ شما تشریف میبری؟ Hoca geldi, hocamız geldi, hoca geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de burada oturuyorsunuz o zaman. Evet hocam. Maşallah maşallah. Çok şirin bir yermiş ya. Hoca hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hocaya sakın dokunma. Nereden böyle? Sana ne? Artık kocası değilsin. Sana hesap vermek zorunda değil. O benim karım, sen karışma. Nereden dedim? Ya sen hangi sıfatla hesap soruyorsun ha? Haddini bil. Babam imamdı. Bu da oğlum Oğuz. Hafızlığa çalışıyor. Dedesi gibi alim olacak inşallah. 400 hısvetti elhamdülillah. Oo. 600 baba. 6. Bu da müezzinimiz Hicabi. بنده فیلواقع آخونزاده هستم حاج آقا. منتها به دلیل شرایط زندگی نتونستم ادامه تحصیلات بدم. الحمدلله غلام بحمدالله بحمدالله. 4 جزء قرآن حفظ حاج آقا. 6 جزء جان. ای بابا فتبرک الله. انشالله قرار شد امسال که حافظ کل قرآن شد تو مسابقات سراسری شرکت کنه. انشالله انشالله. فقط باید سخت کار کنه. عشق به قرآن که باشه حاج آقا سختی نداره که. انشالله در مسابقات قهرمان بشه و بره برای تیم ملی. حاج آقا ببخشید یه سوال. شما بفرمایید. درس خارجم خوندین دیگه. خارج نه خیر بنده تمام مدت قم بودم. Sen abdest nasıl alınır? Tüm namazlar kaç rekattır? Nasıl kılınır? Anlatın bakayım. Hocam ilk önce ezberisine çekerek sabah namazı ellerimizi yıkıyoruz. Öğlen namazından sonra 10 rekat sağ elimizi ağzına فرمایید ببینم وضو چند رکته؟ منظورم اینه که وضو رو چجوری میگیرن و نمازها چند رکته؟ بله حاج آقا. به نام خدا نماز صبح جا 2 رکعته نماز ظهر 4 رکعت حاج آقا. Hocam bize vaaz verir misiniz? Ne vereyim? Vaaz. Cemal nicedir vaaza hasret kaldı. Ayrıdır. Senin için de başka bir yol vardır. Mesela örneğin sen. Ben mi? Sen değil yanındaki o mavi gömlekli. Benim için de mi hocam? Senin için de Allah'a ulaşmanın başka bir yolu vardır. Farklıdır. Ne kadar farklı? Çok farklı. Değişik yollar vardır yani lütfen. Ama dinle. Örneğin bakkal, manav, kasap, memur, işçi, sanatçı, doktor, hatta hapishanelerde yatan suçlular içinde. حاج آقا به فیض برسونید. جان جانت بی بلا. اهالی خیلی وقت پای منبر نبودم به فیض برسونید. یعنی دوباره بخونیم؟ نه خیر خطبه را عرض کردم حاج آقا. بسم الله الرحمن الرحیم
امروز که برای اولین بار در خدمت شما دوستان محترم هستیم بسیار خوشحال و مسرت بخش هستیم از حضور در این محفل نورانی. عرضم به خدمتتون، میخواستم خدمتتون عرض بکنم که بحث امروز ما در مورد چیه؟ در خصوص راه های رسیدن به خدا که به تعداد آدم هاست. خب حالا یعنی چه؟ این جمله یعنی این که مثلا شما، بله، برای شما یه راه است برای رسیدن به خدا، برای نفر بغل دستیتون یه راه است برای رسیدن به خدا، برای شما شما نه، اون آقای پشتی که کت سرمه‌ای تنشه، بله شما بله، برای شما هم یک rah است برای residen'e به خدا. Hocam bir sorun var. Ne? Kuzey Kutbu'nda 6 ay gece 6 ay gündüzdür ya. Orada gece ve gündüz namazlarını nasıl kılacağız hocam? Ya sanki Kuzey Kutbu'na otobüs bileti almış. Akşam yola çıkacak. Bak gözlere bak, bir de öyle bakıyor. Müslüman adam Kuzey Kutbu'na gitmez. Neden? Çünkü Kuzey Kutbu soğuk. Şimdi biz sıcak iklime sahip olan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla kolaylıkla hasta olabiliriz. Bizim hasta olmamamız lazım. Müslüman insanın akıllı olması, kafasını kullanması gerekir. Peki hocam, Kuzey Kutbu'yla Müslümanlar arasında savaş çıksa, Müslümanlar da orada esir düşse, o vakit orada nasıl namaz kılacaklar? Hicabicim, Müslüman adam Kuzey Kutbu'na savaş açmaz. Açsa bile esir düşmez. Değil mi evlat? Hadi evladım, ye yoğurdun. Ye yoğurdun hadi. مسئلتون بله. حاج آقا قطب شمال 6 ماه شب 6 ماه روز. عجب. چجوری میشه نماز خوند؟ یه جوری آدم رو نگاه میکنید انگار بلیت شمس العماره دستتون رو میخواد برید قطب شمال. اتفاقا در خصوص این موضوع هنوزم میان علما اختلافه. یه عده از علما نظرشون اینه که ما مسلمین اصلا به قطب شمال نباید بریم، چون گرمایی هستیم و سرما به ما سازگار نیست. حالا چه کاریه که ما بریم به یه جایی که خدا نکرده از شدت سرما به لقاء الله بپیوندیم؟ حاج آقا ببخشید، با این حساب اگر بین مسلمین و قطب شمال جنگی بشه، تکلیف اون مسلمانی که اسیر میشه چیه؟ بله، اتفاقا اون دست از علما هم همینه میگن که شما تو اون 6 ماه شب هر نمازی که بخوانید جز نماز شب محسوب میشه و اصلا گور پدر قطب شمال. شما بهتره که طبق ساعت مملکت خودتون نماز بخوانید و بخوانید. حاج آقا پس با این حساب تمام. İyi akşamlar. Engin Bey'e bakmıştım ben. Öyle biri yok burada. Nasıl olur abi? Geçen gün geldim de. Vallahi biz yeni taşındık. Arkadaki evlere sor. Eyvallah. İyi akşamlar. Merhaba. Ne istiyorsunuz? Geçen gün de gelmiştim ben. Şu pasaport işi için hani. خیلی باله. باریکلا. گذرنامه چی؟ رفیق آقا محمودی دیگه. عکس داری؟ آره. 200,000 تومان بیار، پاسپورتو ببر. 200,000 تومان؟ مگه پول عرب خرچه؟